Wewe unipe na mie basi. Aya mapenzi, mapenzi, mapenzi. Aya mapenzi, mapenzi, mapenzi. Mwenzenu silali na kosa usingizi. Mungu aliumba usiku ili tupumzike. Mwenzenu kila siku mawazo pia ukwe. Mavakansi. Kabisa. Uyanipa na mie basi. Oye mwavyumvise twakumwe na The Voice Killer unatwakiriye bagenzi bacu musanzwe mumenye twababwiye kuva kare tuzakwakira na Zebra Electronics muri introduction umunsi twabwiye yuko iki kigano gigiye gufatwa mu mugongo na Zebra aho ubona yuko bagiye gukora ibikorwa bikomeye cyane no munsi turi kumwe bwa Black FM ni Zebra Electronics rero ubona yuko ifise ibishiki yategura bitandukanye kugwaruka rwacu Kila boy Black G sauti za vinanda. Oye, tunaanzia wapi sasa? Tuanzie wapi? Tuvuge hiyo cha Kiswahili. Okay, duhere kwa Ismail, karibu cyane musaza. Asante sana. Umeze neza, igira mic. Turaho kabisa. Okay. Kandi tubishimishije ko twese ngaha muri Black FM. Okay, champagne. Sawa, fuko sawa. Iko bien. Champagne iko sawa kabisa. Iko sawa. Okay, kwa mugenzi wacu ngaho nawe karibu sana. Merci beaucoup. Igira mic. Merci beaucoup. Ucigenda widondwa nawe ugende usigura izina ryawe uvuga icyo muri Zebra. Nitwa Innocence w'umuremyi muri Zebra nk'umu senior sales representative. Best babye nawe je twiki. Jewe ni Ismail Bufindi, akaba ari store manager wa Zebra. Okay, Champagne now blend master wa Zebra Electronics. Ça c'est Mista Champagne, la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Appelle-moi commando, pas commando, les commandants qui commandent tous les commandants qui ne sont pas commandés. Par là les commandes. Ambassadeur wa Zebra Electronics. Vitu vya soin, vitu vya propre. Oui. Okay. So guys, mwavyumvise kumwe na Zebra Electronics abona zo turi kumwe mu kiganiro twiyagiye bitandukanye vya Zebra turashikiza vya Zebra ngene meze neza cyane murazi yuko Zebra n'image dukoresha ngani zo muri Zebra muravyibuka mbega turabizi. Tuna mukiriya no mu wacu twibagiye. Abona muri 2013 tuguma tukwiye. Iyo si ni Zebra. Ibintu kumenya cyane turi kwa byose muri Zebra. Agakemanyi ino munsi mudufite ne kagute. Bo uno munsi rero ko yajya mbere tuje ku Tuzagira mic ivyo bavyiza ko yajya mbere tuje gutanga presentation ya Zebra muri Black FM. Uyu munsi gusa turabashikiriza muri make Zebra icarico, Zebra ikora ibiki, Zebra ikorera hehe, ko ushaka produit Zebra icuruza uzibona gute, zikora gute, azibona ku mahera ngahe, ariko uyu munsi turavuga muri general Zebra niki kwanza hama mu yindi minsi kurikira Black FM zokwama komeza kubashikiriza produit nshasha ziri muri Zebra, ibintu bishasha biri muri Zebra ku munsi. Tugira ko Zebra niki. Okay, Zebra rero ubundi magambo arambuye ni Zebra Electronics. Zebra Electronics tutandaza amaappareil yose ari electronic. Hari ama laptop, ama ordinateur de bureau, hari ama television, hari ama accessoires menshi agiye atandukanye, hari n'ama camera de surveillance ku bakenera ko installer ama camera de surveillance yaba muri bureau cyangwa se muhira, byose Zebra irabigira. Kandi akarusho ka Zebra ntidanaza gusa ibintu biri ngaha nibiri hanze, ukeneye ikintu ukuri ikintu hanze Zebra yashogishikana ngaye Bujumbura. Yego, ikibazo canje ngira kija kwa Mista Champagne. Impamvu Mista Champagne yazananye na Zebra uyu munsi ni yahe? Ok. Ku Zebra, bon, en fait, ma news iko mingi na vya mpya viko mingi sana. En fait, ce que mimi naweza nikasema sasa ni kwamba tuko tuna prepare kwanza chanson na kingine na ku Zebra unaya kama watu wengi wanawazia ku Zebra kuna matelefoni, kwa matelefoni za mzuri pale tena za ajabu na kwa matablette za bien, mais mie kama Mista Champagne kuko ma creativité ya mingi yenye batu watapenda na batafurahia na juste anemo ni kwamba kuna chanson yiko na kuya Zebra kabisa. Yeah. Mr. Champagne, we welcome again.
kwenye studio yetu ya Black FM, nadhani unaona ni pazuri. Sijui kama umeona utofauti wa studio kwenye ma radio stations hapa kwetu Burundi. Ni maendeleo. Kwanza naambia kwanza hiki tu kwanza ukiona aje. Ni swe na swe. Ni swe toujours. Swe na swe sont bien sana. Climatiseur, soin, machine za Zebra bien. Nzamu Zebra ya kama Zebra kwa tuitie soin kabisa kabisa safi ni soin kabisa oui kama ine bien hakuna michezo kabisa. Aliniacha mwenzenu na kizunguzungu, aliniacha mwenzenu na kizunguzungu, oya Landry kabisa. Na Mista Champagne kabisa ni ambassador wa Zebra. Okay. Kabisa Mista Champagne brand ambassador wa Zebra Electronic. Tulikuwa tukipata habari za Zebra Electronic kupitia platform zenu Instagram na Facebook, lakini Zebra ni watu ambao wanapenda kujipush na wanapenda kupush kazi zao. Lakini nataka kujua hii miezi mingapi, kama sijui kama ni mwaka ni miezi, lakini uko unatumika na Zebra Electronic ishakusaidia nini, na katika makubaliano yenu Zebra ishatimiza mambo mangapi? Okay, Zebra ishatimiza vitu yote. Gisi makubaliano tumesikilizana, kila kitu kinaenda bien. Na naweza nikasema kwamba avantage yenye napata ku Zebra ni kwamba kuna hata makampuni zingine zilifika na hata kwenye negocier kufuatana na kuona gisi Zebra na signer na contrat na plus gisi mimi natumika na Zebra imeniongezea visibility kubwa tofauti na yenye ilikuwa nayo zamani. Unaelewa? Ni vitu vya bien, na kitu kile mimi napendea Zebra sana ni kwamba inasaidia watu kupata vitu mu bei ya bien. Unaona? Na mtu mwenye alikuwa ategemei un jour anza kutumikisha kompyuta, kupitia Zebra anapata kompyuta. Mtu mwenye alikuwa hata un jour ategemei kwamba anaweza kupata ecran plat sawa nzuri tena ya kutokea Ulaya. Sisemi Dubai au China au tunasema Ulaya, Europe. Okay. Nina sanga nasome kibazo bavuze mu bwaye cyane giswa kirenga. So ndagira mbaze okay, Mista Champagne muri rimwe namwe mukaba mukora ibintu bijanye no kuzana ibidandazwa. Nice kintu cyatwe muhita mukora kumengana ibintu biri bitandukanye cyane gose. Urumva ntitwarondeye umuntu ari muri domaine yacu ngo atudugirize visibility, kuko deja ugiye kwa Mista Champagne Instagram yiwe ukaja kuri TikTok yiwe kuma social media yiwe ni umuntu afise audience nini. Twebwe rero Zebra Electronics turi muri electronic, ariko dukeneye abakiriya bari mu bintu bitandukanye. Okay. Yaba uri muri informatique, abantu bose bakeneye amatelefone, bakeneye amamashini, bakeneye amatelevision. Rero Mista Champagne atadufasha gushikira abo bantu bose afise mu Burundi, muri Kongo, kandi aranatudugiriza na twebwe aba followers kuri konti yacu ya Facebook ni ya Instagram. Okay. Tugaruka kuri Zebra nyine ubwayo. Mwabuse mufise byinshi muko murakora, mufise ama produits mashasha bimeze gute? Mugiye kumutubwira ko namaseka tujana. Okay, muri make hari ama produits mashasha turutse kuronka muri kuno kwezi. Okay. Ofet twagize ama livraison abiri y'ama laptop meza cyane. Ngira twashize no kuri page yacu ya Facebook. Okay. Kukeneye kuraba modele iki ama prix byose biri kuri Facebook. Ashobora kubiraba hariya. Hama ikindi nuko n'ama promotion arahari. Ubu kuba tugitangura gukorana na Mista Champagne, ibintu byose twagejeje kubisha kuri promotion, ibiciro turayimanura. Rero umuntu wese ukeneye yaba laptop, yaba telefone, yaba television, kandi nkuko Mista Champagne yavuze na ama produit ava muri Europe, na ama produit ari original, ari soin na soin. Rero kuma promotion vraiment ibiciro biri hasi cyane. Ahubwo mbere n'ubu abantu bashatse bakwihuta kubera ama produit ariko arahera, kubera ibiciro biri hasi, abantu ko bagura ari benshi. Abanyaruke rero ibintu bitarahera baze bagure ku biciro cyiza cyane. Okay. Swali langu ni kwa Mista Champagne. Mimi kama mwandishi wa habari napaswa kusimamia muziki wetu na wasanii wetu.
kwanza congratulations kwa kupata deal nono kwa Zebra Electronic. Nadhani na wengine watafuatia na TV online, sisi tupo tutapata vitu mu Zebra Electronic na kupitia kwako. Maana kama bali kuchagua wafanye ma promotion katika mambo yao, na sisi tunakuwa tunataka kufikiria, kwa sababu sisi tunapanisha muziki wa Burundi, na sisi wewe kupanisha muziki wa Burundi najua tutafikiriwa tu Zebra Electronic kama msanii, kama mwanamuziki. Uko nafanya kazi na Zebra Electronic na umetangaza sana kabisa. Yani mtu anajua Mista Champagne kisasa anajua na Zebra Electronic. Yani mtu mwafuatilie Mista Champagne hata anataka picha basi ka Zebra. Na leo Mista Champagne post picha ya Zebra. nimeona picha ya Zebra ya Mista Champagne. Lakini nataka kujua kama msanii Zebra ikinasaidizana, yani mko mnatumikana aje? Mko mnafanya nao aje? Mko mnatumikana fresh, kwa sababu kusaini mikataba tunawaonaga, lakini kumalizana mikataba na kuvunja mikataba hatuvijuagi. Unafuna kutama msanii kana jidogo bana, ile management ama ile company bana tulivuruganaka na tuvijuagi. Lakini nataka kujua sasa hizi masiku zemo kwa nafanya nayo kazi, uko na maendeleo, uko na uko na ganye ma benefits gani kama msanii? Okay, nadhani hiyo swali nilisema kwamba kupitia Zebra nilipata zingine ma contrat fulani juu ya Zebra na inanisaidia please kunao ku visibility. Unajua Zebra sio tu hapa Burundi, Zebra pia kwa Ulaya, Zebra kwa Congo. Donc naweza kusema kila Kongole wote mwanaishi Kongo mwenye anayua Zebra, manake sasa ina mimi ananijua. Unaona, hakuna mtu mwanajulikanaga na watu wote. Unaweza uko star na kusema uko tate mwenye afataka kebe muziki ya kujuvi. Swat anajua Zebra, anafika na mimi ananijua kupitia nini? Kupitia Zebra. Donc tunasaidizana sisi wote. Hawanisaidia na mimi nawasaidia. Kufatana na gisi tuko tunafanya kazi, kiufupi naweza ngasema kazi iko naenda bien, na usu contrat hakuna tatizo tamoja. Ya kila kitu tunakiexecute très bien, na kutakuwa ile mapolemiki ya kusema kwa eti contrat ya ribika au lifani no. Kila kitu kiko safi. Okay. Ikibazo canje nyene kuri Mista Champagne, uri mu baririmbyi bakunze kuronka amadiri cyane, turakubona mu ma agence y'indege, turakubona ahantu hatandukanye ama restaurant bakugira. Wibaze yuko abaririmbyi bandi ubarusha iki kubera iki abantu ubushatse gutanga idiri ya publicité cyangwa iki abona Mista Champagne cyane? Wibaza ko barusha iki abandi? Donc le message ni ifikishe kwa artiste. Okay. Bon, naweza ngambia ba artiste musicien unaya kila mtu kuna façon yake ya kutumika. Hiyo ni siri ya kazi lakini. Façon zako. Hiyo ni siri ya kazi lakini. Conseil ngapatia ba artiste ni kwamba unaya kuko ma kampuni ziko mingi. Unaona, sio Zebra tu. Ziko tofauti, ziko mingi. Na unaweza kaenda kwa kampuni kama kwa artiste musicien, kuna talent yako, kuna visibility yako, unaweza ukaapprocher kampuni yoyote na ukaonesha kazi zako, ukaonesha avantage yenye unaweza katia kwa ile kampuni. Soit na ukapata chance. Maintenant na dépendre na étoile. Na dépendre nayo na gisi unatumika. Unaya kuko ba artiste wengine wana signer contrat, unamsikia ni ambassadeur, lakini ukienda kwa page yake ya Instagram hata siku moja ya poster ile kampuni. Unaona? Inatokana na gisi mtu unatumika. Ukiona artiste iko na kuwa negocier na makampuni mingi, zile kampuni zinaangaliaga gisi unatumika na ile kampuni bana biona. Unaelewa? Donc ukikuwa ambassadeur uwe kama Instagram yako kwanza au ichangiwe mwenyewe tena. Inakuwa ya wewe na hiyo kampuni. Munaichangia deja wewe na hiyo kampuni. Deja hiyo ni kitu kikubwa ambacho kinasaidiaga kampuni zingine zikutafuti. Juu kikuwa ambassadeur, onesha ile ambassadeur yako. Umekiingia kwa page yangu, unaona page yangu yote ni Zebra. Uwe kama pale kuna kampuni zingine zinaona. Unaelewa? Ndio maana ukisigner contrat uko ambassadeur na il faut uoneshe kama kweli uko ambassadeur wa kampuni. Okay, asante sana. Tuzo kwa mgenzi wetu. Hivi gisi Champagne ashatoa siri yake, acha mimi niongezee huko kingine. Muongezea sisi tusikie. Champagne kama kitu chenye hata sisi Zebra kituma tunamwangalia Champagne ni kwamba Champagne iko na charisma ambayo iko juu sana. Champagne ni mtu mwenye
anapendana na watu wote. Sio kama uko tajiri, sio kama uko maskini. Okay. Sio kama unavaa vizuri, sio kama unavaa vibaya. Hata kama yuko soin, lakini kama wewe hauko soin, still uko tu jamaa yake. Ushasikia? Hicho sasa ndio kitu chenye Mista Champagne tunimpendeaga. Iko na roho nzuri sana. Okay. Kabisa. Kuya nipa na mie basi. Kuya mia. Okay. Oui. Katoto teke. Takikata lazima ni mawenge. Okay. Kataki. Sasa tugawe gatoyi kwa mugenza njengasha baza mugaza kuvuga ibintu vyiwe mu vy'umuziki wawe. Ndio abitawe Kirundi, watawe Kirundi. Anaelewa Mr. Champagne. Nimesema hivi, tutatafuta muda wako wa kuenea tufanye misio yako. Leo tumekuwa kuongea kuhusu Zebra, right? Okay. Zebra unashaka kuyumva. Twumvise Zebra of course yatwayumvise. Ariko abantu bashaka kumenya ikorera amajahe bimeze gute? Twebwe dukorera kuri Avenue de la RDC. Okay. Nimero 11 ni muri ville. Umuntu yoba azi kuri ambassade ya Congo canke ambassade y'u Rwanda dukorera hagati yaho. Kwa ni dutumberanya na Formule de Papier. Mvuze ama reference menshi umwe wese araba hamenya aca. Okay. Kabisa Mr. Champagne, kwa kumalizia kipindi chetu kama artist, kama msanii, unaweza kupata hata kapera ya kizunguzungu. Pate vitu. Sawa, anapenda kizunguzungu sana. Anapenda sana. Ameni hata mwenzenu na yeye story yangu. Okay. Aliniacha mwenzenu na kizunguzungu. Aliniacha mwenzenu na kizunguzungu. Oya. Oya. À la première occasion, nous sommes rapprochés. J'avais l'impression de retrouver l'amour. Je ne savais pas qu'un jour, tu vas m'abandonner et tu me laisses seul. Souviens-toi, tu me disais chaque jour, chaque nuit, que tu vas pas m'abandonner. Aujourd'hui, tu es parti, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aliniacha mwenzenu na kizunguzungu. Aliniacha mwenzenu na kizunguzungu. Oya. Kuya nipe na mie basi. Kuya unipe na mie basi. Aya mapenzi. Aya mapenzi. Mwenzenu silali na kosa usingizi. Mungu aliumba usiku ili tupumzike. Mwenzenu kila siku mawazo pia ukwe. Mavakansie. Kabisa. Kuya nipa na mie basi. Kuya nipe na mie basi. Mavakansie. Jojo vakansie wetu. Kuya nipe na mie basi. Mukurangiza esenikaja mushikiza muri Zebra ndibaza visozo bevugana uko imizo ziragenda. Tushafite umwanya muremure imbere yacu. N'umwanya tujanya muri PM show badukwita makofi. Bo tutatevye rero en fait message nta yindi nuko muri Zebra tufite ibishasha kandi byiza kandi ku giciro ciza. Rero ni munyaruke muze kubera ubu hari amaproduit menshi hari cyane amalaptop meza kandi avuye muri Europe ya original vraiment kandi ari kuri prix iri vraiment très étonnant. Hari ikintu nibagiye kubaza kenshi ibintu vya occasion turakenera yuko muduha igihe donc nk'ubu turashobora kukigura cyapfuye garanti bimeze gute wanyu. Urumva rero twebwe urakoze cyane si mu mugenzi wanje urumva nanje nagenda gisubire ko ndakigarukeko twebwe ama produit yose dufise yabafise garanti minimum 6 mois. Hari hizigira 6 mois inane 2 ans biravana ariko ikintu chose uza kugurira muri Zebra ubuzi ko ufise 6 mois de garantie minimum. Urakoze cyane merci beaucoup. Ugiye wishira ko byose ndibaza. Yego. Ndashimiye cyane ndayifuza n'umugoroba mwiza. Urakoze namwe. Merci. Champagne, asante sana Champagne. Oui, asante sana. Black FM. Kabisa. Oui. Unagire. Kuya nipa na mie. Wewe twahejeje uzogaruka. Utarudia. Ndarudia. Tika kwa nipa na mie basi.
tukupige makeke. Ngoja fanya pia tukimalizia. Utafika nimalizie kuya niko na mimi basi Oh yeah. Avakasi. Muda. Okay, thank you so much. Ndashimire namwe. Ego, merci beaucoup. murakoze cyane. Okay, Landry, asante sana Landry. Muganga umutane kwa master kizimya moto umuvumbuzi umutana ni Rwanda ndabakunda cyane gose murakoze dusubire ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 7 bigeze igihe cy'isaha 9. Oh yeah. Reka ndashimire namwe kuza Black FM dukwiga va mntago gihaniro tugashikaho tugejeje ubuno nyene www.blackmedia.com ndetse Facebook na nyene dusanga takizo na kimwe ini Black FM na 4.9 www.blackfm